bamupfundisa igitambaro mu maso, ikindi bakimutamika bakimupfurika mu kanwa kugira ngo uko yatabaza. Bakora ibyo barakora, barangije bamutaho barigendera. Uwo mwana wasambanyijwe n'abahungu batatu ngo ababyeyi be bari bamutumye kugura umunyu, ageze mu nzira hahurira n'abahungu batatu avuga ko asanzwe azi. Icyo gihe ngo bahise bamufata bamusambanya ku ngufu, maze barangije ngo banamushyira ibiti mu gitsina, bitewe n'uko uyu mwana ngo yari yanegekajwe, ngo yaratsindagiye agera mu rugo atinze, ariko abanza gutinya kubwira ababyeyi be ibyamubayeho. Nyamara nubwo yari yatinze gutanga amakuru y'uko byagenze, ngo byageze nijoro araribwa bikomeye, ngo bituma atabaza nyina, ariko nabwo ntiyamwirura ngo amubwize ukuri. Ibi ngo byarakaje nyina, bituma amunyuzaho akanyafu agira ngo amubwize ukuri, maze umwana abona kwirura amusobanura uko byagenze. Bukeye mu gitondo nyina agiye kukongeza kuri wa mwana. Umwana barabyutse, ageze hariya mbona atari kugenda ari guhena. Kuri kugenda guhena ni biki? Noneho ushaka amazi ukarabe bakujyane ku bitaro. Umugore arakara, umwana arakaraba. Umaze gukaraba rero noneho shira amazi naho ku matako. Umwana ashira ya mazi. Ubwo nyina agiye uwo mbanda zamutse ngiye kuja kureba imitabiri hano inyana hari haruguru. Njye kubona mbana nyina zare kunyirukwaho. Ati wareba. Ati ibintu byakomeye. Byabaye bitase mama. Ati umwana bamwishe. Ati gitsina ati ntibamenya naho kiri. Uyu mwana ngo yahise ajyanwa kwa muganga, maze bamusuzumye basanga yarangiritse bikomeye ku buryo banzuye ko agomba gukurwamo nyababyeyi. Mu gitsina hapaga siko na nyababyeyi yakomeretse. Nabari igiti bamuteyemo, nabari umubiri wabo bamusizemo, nakubwirwa n'iki mwana wanje. Bamugejeje mu Kinigi, biranse biramushikiye mujana mu Ruhengeri. Bagiye kugerayo basanga nyababyeyi yarakomeretse. Ubwo nyababyeyi uko abaganga uko naba barayubitse nabo byarabaye bite. Numvise nyina ari kumbira ngo ntazongera kubyara. Amakuru y'uko uyu mwana wahohotewe yakuwemo nyababyeyi anashimangirwa na nyina umurwarije mu bitaro bya Ruhengeri. Atangiye kugera nko kuri wese gusa, ariko nto yari yagira ahantu. Ariko nyababyeyi ngo bayikuyemo. Se w'uyu mwana avuga ko abahohoteye umwana we bakwiye kubiryozwa, ariko imbogamizi gusa ngo zikabiza uko bamwangirije se ari umuntu ukomeye aho batuye afite amafaranga menshi. Ubwo wahariye wenda ukuva ngo yatorotse. Nafite amafaranga nyine. N'abanyamafaranga. Mwana wanje we. Abangize umwana wanje si bafatwe bagafungwa. Bakamuzatanga n'amafaranga go kumurwaza. Ikindi bandi gushaka ni iki? Ntazongera kubyara na rimwe. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Murangira Thierry yabwiye TV na Radio 1 uko bakiriye ikirego cya Semikore cyuko umwana we yahohotewe, gusa ngo abakekwaho guhohotera umwana we ngo baburiwe irengero baracyashakishwa. Byabaye nko mu saa moya n'igice tariki 21. Akimara rero kubivuga umwana yoherejwe mu bitaro. Aba basore rero bahise bacika, ubu ngubu bakaba bari gushakishwa. Abaturanyi ba Semikore babonye ihohoterwa ryakorewe umwana we nabo barasaba ko yahabwa ubutabera. Yaba Semikore n'abaturanyi be bavuga ko bari yaratinze gukurikirana ikibazo ngo byoroheje abahohoteye umwana gutoroka, kuko ngo uwo mwana amaze guhohoterwa abo bana batatu bikekwa ko bamuhohoteye ngo bamaze nk'icyumweru bidedemza, bagasaba ko igihe hagaragaye ikibazo nk'iki yakacinjiyemo vuba bakekwaho icyaha bataratoroka. Atanazi Munyarugendo mu karere ka Musanze.